Mawlai Mawlai konstitwensi Bah Process T Sawkmie khublei pynpaw jingsngewnguh BDO Mawlai Community and Rural Development Block Bah Peter T Passah kumjuh Village Employment Council jong tylli dong hapoh Mawtawar khamtam VEC jong Lummawsing Kiba Trei Shitom Bynta ophis jong block Mawtawar pynpaw kini hakajialang balapulong hinekasi bar ka arphrai tarik unai lur aja arpho office thamai jong Mawlai Community and Rural Development Block kabrang shidap tei Mawtawar barhakani kajialang ladon ringkat urang ba Sngewnguh si khar kongor secretary Sngewnguh ba KS nong dhar nelor video bar kiba mikmat niki tylli ki VEC jong Mawtawar kiba kintub Lummawsing pedeng Sngewnguh riat amdong bar kalai lom haba ajingkran hakajialang MLA pentip ru ba sarkar jala kalamang sa arklur tingkana ka Bynta ka Mawlai C&RD Block nelor ka arpasan lak tingka balamang menchua ka bakila depan pelut habate yakani ka block bathamai MLA penkan mauru balabo maunong rem yakani ka block house nam arhaja khatnyo hakapor ba mu ulong kamu MDC baru ba bahas imle kamu MLA bala pledu Dr Mukul Sangma ubalong menjurang ba kajala hakatu kapor bala IT ru ya ka work order ka arpasan lak tingka na ka Bynta bante ya ka block habai khublei kepang ya WC Lummawsing chairman secretary baba Kiba ani syakari ka Bah jongki le ka Bah jongki la le blang na ka jingbe jingbiang jong ka Mawtawar bar khamtam jong ka Mawlai konsti hi bro koi ap sanlak ka development thik jong ka BC jong ka Lummawsing lindang liang jongki na kawin ka jingha ka disebut ka jingyar ka jong perkhat pada juga puan lo ka development ka badai jong ka Mawlai konsti bro koi jong to ikloi pada kalian jungi ke lomba ginsya arp solak asengi ginsna pada mangi pada kalau ginsna ke office kani ke office kalau permanent kalian jungi apa pasah kani kumbak kalau matahi arp solak kalau pembeli berosno kani arp solak di baru hi ke jing Trei Shitom na kalian jong hi tylli ki BC na combine nama di tylli ki BC baya combine lah hadir nanta des khamtam na kalian jong BC jong Lummawsing pynpaw ru bakimpa la banwan ra alut kum katrat education agriculture veterinary horticulture berkiwe yamenta berkat ba kapor kanang ya kini ru kin sawan halor ki kam ki jam ki ban laj hakan ni ka block MLA pynpaw berkersya ni ka jingong urang ba Sngewnguh baningkong ki kam bagi samla Sngewnguh ki la bantrei kan let chua shaka Sngewnguh berkiwe on sakhot ka sarkar ya ka jelang hakan ni ka singi la penya do video bala yo ru ka jingkren urang ba Sngewnguh bolong chairman ka Mawtawar VEC bano secretary Sngewnguh ba KS nong dhar Pada kadang juga lagi samla jungi Bynta jungi mudi berapa Sngewnguh penting bala sanction kita post kali ke Bynta jong ki samla jungi na Mawtawar lalu na Mawlai habban apply kita post dia bala apply ben interview dekat shop kita ke dong na kalian jong Sngewnguh berapa Sngewnguh sekali Sngewnguh pada kalian jungi dekat bersujud jongang selek ai berkamane ban Sngewnguh syaki bor halor bagani ke jaga ke ais ke Sngewnguh ais kumha kadi ke Bynta juga Sngewnguh lakum kalau kadon special conservation nama lagi samla jungi maupun Mawtawar